ungakhekanga usithi sisuthe sikele Jerusalema akho lutho sizolwenza sizothi Nkosi singise ngoba mkhulu ngoba esabeka ngoba izulu kungekho nje la siyabhala sithi bayede Nkosi sithi bayede mhlekazi kwamnandi ukudliwa uThixo na sawudliwa uThixo najababa egameni elihle lenkosi uJesu masishoke ngenkulu engizosuka kule ndawo egameni elihle lenkosi uJesu amen.
Mulima sawa. Baba, kita berapa sebanyak dulu. Aku yang dulu ya. Sola orang ini. Mari mama berkah. Mama bisa orang ciba sawa. Haleluya. Rom tuakrisa. Rom tubo. Rom tumamanja. Uswe hapa kula. Uswe hapa mtendo. Wanasema paradisa wenzi. Sikesitila sawa. Amen. Mulima sawa. Haleluya. Nayo mshapo baada. Walipende. Watete uchi. Nayo mshapo sawa sweet. Amen. Haleluya. Ogale mozi be ngeke zibini. Omteto. Agomo. Omteto. Hapo sekumshala mshukisi. Loba shwamu shumaila. Anas. Zili. Yakonga walizana ya mkarasi. Lomshala mshukisi kele Yesu na. Beki la wasalo ni ngao. Nama nasko mujani. Nama ngetola ishku yetu. Utetubezi mulu watu wa wazi. Amen. That's all we take from us. Continue with life. On the pass. Seigneur, Isana. The 5 minutes continue. Hallelujah. Petit minutes, the 5 minutes I will end down in 15 meters. I think God will never tell you. Your flesh will walk. Usiwa kamisa itili kabisa. Haleluya. Ndani kwanza mfano cha Waswahili kila tukisema Yesu na kile kitu unaona Allah ndio kanposa unaona na kwa matandagayo ndio ndio kwa wamna na Mungu tena kama ni mfuche Kristo. Amen. Swallow the Lord. Fighting up than 1,000, almost 500 kilometers. They are busy. Hallelujah. They are a matter of our life. About the Mafuma, the keeper. What the Mother will control our trial of Mafuma. By the Mafuma, the Tata, the Transgar, and Rome, Luzon. Amen. Let's live no drama. Draw continues to run off strong. Amen. Food is what? From body is prepared. About your man was a lot of shoes. About the shoe, about Amen. Vamos fazer o resto da família. Deus está na família da Godwa. Amém. Só o trabalho vai cuidar do legal. Eu sou capaz de estar na central. É George na central. Mas que tem mais na central? Eu fui inheta. Sim. Yesu Cristo. Afueni mfalme na Yesu mtani oh tutana zetu. Amen. Sababu sana nakupe. Haleluya. Azamsukua muda wa sababu. Ngaza batu Pauli timulile hapo. Leo pale kosi ndio jali hapo. Kwa sababu ni sasa September Tangayo, Wakami Sene, Hallelujah, Now Central, my big job called the guy. My big job was to swat. What on there? What on there? What on there? That was a lot. Oh, was a lot.
siyasebenza nampela siyabonga thandekayo ngicela abazalwane owazi kulapha please ngamanye jikelele eziteki ziyafundisa nathini akwazi ukuthi ayafundiseka nje nawazwa ngokuthi ukhona ngekangene yangena fakisata kamuntu ohawi bayela sabe ichana ihani amen senza zibela owasile ikhaphela kuzalwane kodwa kunamazulu manje lezi ziyazilunga engisafundise umzwithu umzenjani ngulema sabana sakizana salonduyana hamba ngakudonga sifuna ukuleka athi ngizakuleka hapa indani ayana kuba ngoba ayizali kuleka into yakho kusesetshenziswa ubani nguwe wathi yeye yazivele izinto zakhona zolokuyama mafila ayoni oma sababu kusebenza napa ukaba naye electrician yasireba sababu safety siyakeba sibambisane sini sibambisane sini sibambisane ukaba kwabantu mababa sese wazi nini wathini kufikia kama awushindo hivi njalo ndikubuleke siyawafuna amagosa kanational siyawafuna namagosa asezikhuleni igosa ke bazalwane funeka ndikukhuthuze amen ndabulani beyindithiza ukubafayo khona
Sabe, eu assumo que eu vou contar isso é bom, não é? Isso, cara. Isso é para falar assim.
Hallelujah. Let her all the numbers be so as tell what
mfumo wenda kausa no. Hallelujah. Wenda kausa umani wala mtoni kene lengwa. Say food lengwati ọdọ ọlá ìkòrí ìjọba kẹyà títí ní ìsìn. Zona square. Zona is complaining. Remember Sabai. I was needing to Kapula intelligence and higher. Are you okay? Genesis chapter 50, this is 50. Angisose ngasuka. Abanda wa wote Joseph Papa Fadipa
Hallelujah. Amen.
aphansi ngikhumbula sise-house uba umcimbi ngaphayana bathatha isigaba yayindim kwakhona yayindim ukuba uqamata ungusonti ukuba umdlali ngiyabo zinto zicale ayizakotsha yilo madoda ethetha mneleti apha makhapha kungendokamini wathini akwazi kuyeka kwangathetha umka madoleni thina akwazi kuyeka funeka akwazi kuyeka yatsho esiningi sifikelayo suwana lesine kuqhobela phambili ungabhekanga silapha epleti yimi osikazi asakuzalo okay mathatha phaya epleti uyidlonyele uduma usepleti wasalukuyeba kamlandlonyela wankethe ayitela kadumela kathuma wabasathana alethuzohlala kasavukelwa kuya kusithunya ngelo xesha kufikisile maleni ezandimthanda sikolangile kokafike ngoku ifesile inyengcolo yilapha ebhaki nayo ingaka sabasonke mathethethana nkosikazi nayo mama ngiyesalelwa kwenisithi uvelo thayi uvelo mali akakho choice uyangithixile ngitela impesa hayi ke bafuna ukuswe ngapha akumfana athwala omama othayithi awuhamba ukabithatha ukudle sabafungane kweyoletheka nkosikazi hayi akukwazi ewe ngithina uthele uyasehlela ekekho sithikelwa watsala itshele ithikeleke umfazi akubetha impembe betha ntoni wathi ubetha impembe kakuleyo uyatshisa ibulawala balonke yalisuu ndathi ngebejoji iphindalalaakhawelawuphinda kandiyandicela layo ndikwaziifende ndizakulawo andisobesebejatikeza for into njani emolweni basema umaliwa uyafundiswa uyemekulela babakali uzazifenda njani molweni basema uJosefa kwenza yonke loo ayifika yedwa wenjani awusahamba nempahla udlule imithandazo awuzulibala unamandla ungina sezakowedwa uzawuthini indlela uzawuthini amen fika nekhathana xa befika abakhulu bakhe sebeyothenga bengabazi wathi tata inkosi iyoyingena inkosi yapha ihloniphekile inkosi yapha umasewala amen ade bathi mamazi bathi mamazi yekini amazi kebulabo alila wenza ngesemothara lapho ezayo basuke ekhala la kanekhamsa umenziwa lo uyekile ubona intlonzi zabantaba ubona uncedukathini ngaphandle kwabantabathu engazange lifwa kwipassport ejefuthi ngaphandle kwabantabethu engefani transport ejefuta ngaphandle kwabantabethu engakhange yobalibelula ejefuta abekhansibawo ukubawo hleze besiphethe ngenqanda hleze wathini hleze ngokwasaba bathumela bathi hayi abantu bathi yini izama nawe zandoni layenza abantu yayithi yayingembani
Kama senzo kutika, alifunze jilefe, kula. Itili, mbali kona kula hayo, si kula, si futwa mwasewa. Ata, ngeza lake, kasisi ni mwezi chwapo. Yesu mwale, kama mwezi sigamu nisi soka. Sawa, ocean. Hallelujah. Hallelujah. Barcelona, Fadawood, Gary Chibuze, in the time of teacher, party from our party team. There was it was truly there. It was replaced by there was one food truck. You know, so the other power, I'm a successor. I see, so how? See, how to that?
Two,
engenakhaya engenazi ulwembazalwane utheke ngenkosi Moses wambona ikhaya wabona njani wena Thixo ulikhaya wabona ikhaya ulikhaya ulwembazalwane wena Thixo haleluya ulikhaya wafumana ikhaya alikhoba uthi Indawo yokusithela. Vakuvenamzi. Sakuhlalayo. Wabanqamoda. Wabanqalusi. Wakuthosishayo. Kodwa mfumo ikhayibheli. Wathi ikhayibheli. Abalazo ikhala mntanazi ikhala. Alo khaya. Ithimbo yonke. Ukha. Ngolembazela. Basifuwa ikhaya la. Hallelujah. Ungathembi bezomhlaba. Ungathembi abantu bomhlaba. Themba uThixo. Mulungile wena mfana. Awuthi baba sorry. Hallelujah. Verse 1. Soloko uyikhale wena bo. Isizukulwane ngesizukulwane. Singekadali indaba. Ungabalezi izwe lehlabathi. Selokade unguThixo wena kwanini. Ngibusela abasethulile umuntu. Usithi uyela kuphela khona mthundini. Romans 23 verse 37. Romans 33 verse 37. I don't mean, I don't
Uma coisa é utilizando também, tinha polícia, tinha as casas, tinha as casas. Mas olha, eu não falei. I don't know. Vamos fazer. Fuga. Ele tem que fazer isso. Then the verse 27. Woman who wrote it, Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Morrer mais claro.
Yeah. Amen. I just said to the Father, but we not kill on my mind. Through the kind of way. But I'm not going to see what much it costs. What it costs. What it costs. And mother's to Jamaica. And not that this is a good down. What I tell you, the calendar, the calendar. Never somebody to die. Or to really sort of up. I'm going to have one day to let me die. I will not have to Hallelujah. When I'm going to retire.